Yaman upot na puego el bodega del General Services Office, lokaw na sitio Abong-Abong este dia. Asigun ko ng security guard tabisa na lugar, mga alas 7 del agay Principia El Quema na atras del bodega. Asigun ko ng guardia, ya puede elimirata man sa girit el linya de kuryente na bodega del GSO. Y cuantos minuto lang yaman kalayat el puego na techo del edificio. Ya puede enseguidas responder personales del Bureau of Fire desde el Santa Maria Fire Station. Asigun ko ng City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Clincha. Ya puede responder al bombero na propio tiempo, sino de tormenta lang subida al fire trucks ta carga agua. Sí, con ese area actually del Santa Maria, so mira tú el fire truck allí del Santa Maria una tayo kiyan engage ka para el diato na central kasi no puede que subir otro mga grande truck. Este la mga jutay truck pati tiene mga un grande este lang diato Rosenbauer fire truck kay one este ta puede te subir makin mga gulot. Este mga sina reasonable pa sa height pwede pa ele entra. Por eso engage ka bar. Naimaya kami man raise pal alarm kay pwede kami PDL assistance del kuan assistance del diaton mga tankers del Water District del Sambang Rescue and the Red Cross. Taki sila ara no responde sila positively pwede man witness ta subi pa siyempre mga tankers para ma-replenish diaton agua. Asigun ko ng City Fire Marshal, mga disposable materials del opisina del GSO, el laman del mencionado bodega. Fuera na mga disposable gamit el laman del bodega, tiene también mga usaw rueda alrededor del edificio, pero solamente el usaw rueda na atrás del GSO building el Yakima. Ya deklara fire out el bombero banda alas 8 del aga. Fuera na initial finding del BFP, kay por causa na faulty electrical wiring Yakima el edificio, tamira también aura el bombero el posibilidad de arson. Mga tiene mga equipment biyan economical repair ya daw, mga daan, mga motor de antes, mga office fixtures and furniture sa tiene mga foam, por eso sa el fuego benegro kay plastics, tiene mga computer sets, mga daan, mga kwanda, mga silya de mga sofa, tiene mga foam, amo sa el mga yan kuanar. El Bureau of Fire Protection, tadbirti con el viviente para tiene cuidado, lo menos evita quema. Last day of the fire prevention man. Actualmente ongoing na amon misa ya del amon combination program. So pero ya kore kita para kay amo sa el call del kuan di aton serbisyo. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.